Prošli smo centar Tuzi i idemo ka granici sa Albanijom. I što bi Ivana rekla, elem, danas idemo da obiđemo jednu nekropolu, a nekropola ti znači? Grad mrtvih. Idemo da obiđemo jedan interesantan grad mrtvih. Znači skrenete kod crvenog hangara, kod crvenih vrata i idete pravo. Evo nas kod crkve u Vuksan-Lekićima. Ispred nas je novije groblje, a iza njega je nešto što nas zanima. Ok, pokazali smo vam snimke, ali vam nismo rekli od kad je ovo mjesto. Od kad je ova nekropola? Šta znamo o njoj? Ne znamo puno. Ne znaju ni istoričari puno. Mi smo u pokušaju da se informišemo o nekropoli tražili izvore koji nam u tome mogu pomoći. Ono što smo našli jeste jedan tekst u vijestima koji je pisao Miraš Martinović. U pitanju je autor koji se poziva na istraživanja istoričara sa ovih prostora i poziva se konkretno na Refika Bešlagića i na Aleksandra Berkuljana. Međutim, njih dvojica imaju potpuno drugačije viđenje nekropole, odnosno tačnije imaju drugačije nalaze od kada datira nekropola. Viđenje 1. Viđenje 1, da. Bešlagić govori, da se podsjetimo u ovom tekstu, da on je 67. godine posjetio nekropolu i tada zbog krstova koje je vidio na spomenicima pretpostavio je da se radi o nekropoli koja datira iz perioda slabljenja Otomanskog carstva. Smjestio je nekropolu čak u kasniji 17. odnosno čitav 18. čak i vijek. Međutim, naišao je na druge simbole poput zmije, poput sunca, kruga, drveta, ptice i tako dalje. A to znamo da su koristili Iliri. Tako da ga je to ponunkalo da zapravo smjesti nekropolu i odnosno pretpostavi da su određeni spomenici mnogo stariji od onoga što je on mislio. Ono što je, kaže, na mene je posebno utisak ostavila plastično i sugestivno prikazana figura žene i djeteta. To je upravo ona figura s koju smo vam snimili. I pita se ko su bili ti vješti klesari koji su tako raskošno pisali po kamenju. A Berkuljanove teze su nešto malo drugačije. I on u radu Zaboravljeni između nagađanja i nemara u glasniku Narodnog muzeja Crne Gore iz 2011. kaže, prema kazivanjima stanovnika ovog područja, koji su se po predanju doselili iz brda prije otprilike 300 godina, nekropola je već bila tu kad su došli. Njeni ornamentalni dijelovi naknadno su ugrađivani u druge objekte, kao što je slučaj sa tabljom u Vuksan-Lekićima, koji ćemo obići sad. Fortifikacionim objektom, dakle tvrđavom sa 2 odbrambene kule i zidom. Na luku unutrašnjih vrata jasno se vidi rozeta, krst i polumjesec. Upravo posebnost lokalitete čine simboli njihove kombinacije, jer na kamenju nema epitafa niti bilo čega što bi moglo da ukaže na pisane poruke. Najčešće se javljaju zvijezda, polumjesec, krst u više varijanti, zmija, mačevi, dupli, koncentrični krugovi, može se naići i na trougao, romb, motive i u obliku krina, palme i drugog drveta. Interesantno. Ono što je teško kod kamena je odrediti njegovu starost, tako da mi ne možemo samim ispitivanjima odrediti koliko su ove grobnice stare. To moraju istoričari da rade. A neposredno pored groblja je tablja. Tablja, fortifikacioni objekat. Jeste. Koji je podigao Vuksan Lekacamaj, po kome je uopšte selo dobilo naziv Vuksan-Lekići, odnosno Vuksan-Lekaj. Zidovi su visoki, rekao si, nekih 4 metra. Jeste. Ovo su 2 kule ispred nas i datira iz 18. vijeka. Ima svoj bunar. Jeste. Zanimljivo. Koji mještani sad koriste. I svakako je dograđivana, jer ovo je neki objekat iza nas koji je
Moderni. Savremeni objekat. Savremeno napušteni objekat. Paralelno sa nama je stara pruga kojom išao voz iz Kadra do Podgorice i dalje. U okruženju Davlja ima još dosta napuštenih objekata. Ghost Town. Kakav entrance. Šipak i oleander. Wow. Ovdje veoma nije sigurno zastajati, ali možemo za toliko. Ali sviđa mi se taj pregradni zid. Still going strong. Po međama se istorija poznaje. Pogledajte vi to. Taj savršeni kamen koji je tu slučajno uzet sa nekog obližnjeg nalazište nesrećnog. Iz kraja naše kratke popodnevne ture. Potpuno misteriozno mjesto. Ja nisam bila prije, gledala sam na fotkama kako izgleda i čitala o ovom mjestu, ali nema puno izvora, ne bave se istoričari ovim lokalitetom i ja bih baš voljela da imamo više literature Ja i bih više znanja. apelovala. Apeluj. Pa ne znam je li to apel ili nije važno. Na kraju krajeva bilo bi dobro da znamo prosto više informacije. Ako neko zna nešto više, neka nam pošalje informacije, neka nam javi, neka nam šeruje, šta god. U svakom slučaju ima još jedna knjiga, to malo da zaboravim, koju sam otkrila. Albanski autori su je pisali. Ako znate da je prevedena na engleski, znate da možemo da je nabavimo. Javite nam, ja ću, to jest mi ćemo linkovati njen naziv i imena autora, jer mislim da može sadržati informacije koje mogu biti zanimljive i značajne za više znanja o ovom mjestu. Uglavnom, tek smo zagrebli Tuzi. Treba da vam pokažemo Samobor. Treba da vam pokažemo još par stvari koji su ovdje u okruženju, a ima ih dosta, koje su dosta lude i dosta drevne. Još jedna drevna stvar. Like, share, subscribe, što to. Znaš što treba.